Aldawan, Mari. Agrin kan. Aldawan. Ay, ala. Naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas ta? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasa ta. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro pa'y laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi ti alutwan. Naibusin ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Kayong kasikasuan dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong ter aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaeng iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si kataglablabang. Bayan ti sawunda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawat. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umragtan di ta balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanda. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Agdan sa umay lakay. Uwan nga rod. Insan! Ho! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay Asino, Aldo? Ni Insan Berto. Insan! Ni insan mo birtulay tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiing. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto,
Ah? Gusto ko man ti panagin inom yo, arabiin. Ah. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Ah, Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito. Go away, Mari. Jesus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo't dito'y di anak may balasang ko. No kasta? Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang katimbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngaminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't kasa una nang. Ay, Asino kasinsing na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayo. Diyak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayo. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagak ko man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Ah. Awan kadwa di rabe ay. Tarimwar kamay. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ah. Ay ka, mga nung nagawi, di balay da kumparay. Isuda kami tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Ah. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li kan nagantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mangarod ang makabandin niya kasinsing tao. Awagan man day kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye mate. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako. Tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado ang manuman nga aldawan nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay naapo, nakababay ni di asawa na bakit. Makastawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang harot ako yugang ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag.
Hagin inom da ka ni kumpare, iti parangan da. Un nga ron. Ay na, nagtaer ka talaga, Brento. Makapainlove ka talaga. Ay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kaon. Bading ka dit ni asawak, Bertong? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya? Ay, ala, agawitan, Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramitan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay ama bartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro da kasi tinakita. Kainin narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragrag sa kay day jay bakit? Di mo kumaikan itima di kay papanan day jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo manan, Berto. Awisag man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wen bakit? Jak uminom. Promise. Siguradom lang ang Aldo. Tano agbartag ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Berto, agsagana ka numabartag ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, ko insan. May salabut ay. Kalpasan na agawid tan. Sige. Sikalat ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala kadag iti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Wininsan. Ay, ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga uri na bartakan. Rumbang laang, tasi ka tinangawis kan kwa na. Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay por Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangala ak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko.
maturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kasla mo maalyawa, di tarwar. Nagsiingat. Ah? Mabuto nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung pa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mare. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay ti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana ninsan. Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin kani bakit ko adya ko naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Sakti makamu ko ni bakit mau? Ipakada na karutkan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Yung taki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana sakti nang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingka agsukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito yung isalasin at ipagturog ha. Sige lata. Berto! Apingadda ka dito kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Nanang kau solidad. Nag-isang puwetang iti bangus kan tilapia. Si Dantaya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kada gito, ingay. Ay, damagan nyo bilang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Hindi kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, labarbartag ka mano na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mau. Tumulang. Ay, nagloko kaan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Gamday tumulang papaanawat yan muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni Tinay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay,
Pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kawa mo permanente a trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan ngay. Sa ngagpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak kaw. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman aya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na yun. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala, di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartag manan, katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga malay boss. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to, ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Oh. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagiddaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwartayaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Ne, nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran, di ta? Nakumboya, day ta. Anya, Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kuman, dagbartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ko. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at amo mo't limitasyon kao. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tatang. Kababayin mo no makikabkab balayak latan kada kayo, kat anta mo tin trabaho.
Kay man ano ngay kumaanak ka. Basta man Jack tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Maryaw. Ay, Jack makaumay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramin iti balay. Wala nga ron ah. Da kamilatan kaninanang mau ti mapan. Graduation gayam ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak Ay, di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitanang, Mike. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, wait naman. Ala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation ya kapsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainanamit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation ya kapsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabain kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan Arak ki dahin. Ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, Mike. Basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kapsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mo. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, Mike. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 lang arilo day ta. Inggatang kon tayo tangdang ko anak karpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan na katan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Di ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kaskas drag ko lang, hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay kao. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamay andan iti balay mo, anak kao. Una. Dito, tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldo kan. Una,
Apay aya? Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga noad na maitod mo, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang ha. Ngam aday jibang ko ti sweldo. Ada nga min yor ornungak. Anyat your orno nga maryaw. Gumata nga kitilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ha. Ngam talaga ngamin nga dayor ornungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamat your ornungak tatang. Ay anyamot your orno nga ngay ma. Agurnungak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamait nga dayor ornongan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na agpaaramid ka no umag. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kitday, tapno adda pakakitaan da iti sweldo da. Wan matkit di Itayin man, di ka tuday. Napartek man na simbang pet, di anak mo. Ay, ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarta. Ay, kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jarubayan ay mangibabain. Nana. At tayo, insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Ito di bulkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay una yun ti kasta lang ang anak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukat anak ko. Ay, at tuy pa gayam, tayo sweldo ko ni Tata Bantar. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, da mangayab ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasi una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Ay, tayo kanitatang na itaswilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, day taikan. Tapos ko dayita. Ala, agsukat ka nga rutin ta maturog ka, waan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, mata na aganak lakay. Di mo laagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawid na dya tao, tan mangibabain tumutlaeng. Duray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anay mo? Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida, kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta? Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan! Napartakan! Makituro ka man, hindi ti balayawan na siling. Masaduda nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit niya pa lang ti sweldo. Alaag tao, at pangigatang dita.
lakay. Aki materyales ka dagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka naw, lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalamit yung katang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya, Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing itikabang-ibang a barangay. anya, Pumintas tuntoy balay tayo, lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? ay uwin nga raw. Ay kamaudyanan na, masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ha, Ah, ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak Tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wain, isaw ti papapanan ti swildo na. Ni, Tanang! Tatang! Ha, taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw, lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon. Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa, Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupay. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayo. Ay, ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diya ka, Tanang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kayso natin gatang ko materialis ti balay. Ay hinaimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awam mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo paganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalay. Ayos lang kanya Tatang. Di kay madanaga. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir bem. Ay nga, di yung balik sa Tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatanda mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagumaak abawasan ti panaginom ko'y tiarak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wan na lang. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani? Sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wan, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, diyo ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat yo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damat tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue!
Barbecue! Isaw kayo dita na imimas to'y lakok. Fresh na akas kanya. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang na kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo na nang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyaw. Madadaal laang Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nang? Ti yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anya laangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyaw nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigsigurado pa Ay, jak kayaten ti agmula dita. Naumakon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyaw. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Ang kalutep, makaramid kayo kadi pa itimunay kan tasty bread. Handa ngamin nag-order ka, di ta kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggal. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da. Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumat nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, angkal. Da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan nyo, angkal. Adon ti customer yun iti basit a bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao. Apay amang halaak pa'y lang mo't iti sa balingay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sa bagay. Ang umure mga kailangan matiti para masahiw, angkal. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mo nanang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatautayp nanang. Napanak nga rot gimatang itay. Oh, mangan kayo, kapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote Papanadero. Nalaing nga panadero ni tatautayp. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga road, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen ato puljay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jaklam mo nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita estante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamutan, Lili. Si kaman ti mayabay diti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Ta saan pa'y anay supaut.
Apaw, nagbanglawn. Ay, dote ala ka. Ala, makamuka. Ay na, nagmayatan. Kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam ititinapay utep. Jak gumatangan na. Tamakabsog mo to'y fritis mo. Ah, Inton maminsan man na gumatanga kanya. ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ang negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apay ti kunayo, nalaka ti kasta trabaho. Ay nanalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang testing nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amang ano adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Jakam mo Addan samot kurang nang agpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasak tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare eden, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lile. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dago sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Anyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasano ngay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasano ngay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman ni nagado bestida. Ano ti pagpilyam? sagmamano kano dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nangina angam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Diyan mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo ngaglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakitaan nyo man iti wagwagan ayanan ang. Ijay kantua, at damotin aglaklako iti wagwag ijay.
ket adumit ti customer da. Napintas siguro nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nanang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapad asag tagla ko iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Isuan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay, tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Isu day jayon tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasday nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay, tasurwak ton tagaramid iti tinapay. Tasyak ti pagkatangam. Nay, apay na nang. Anya na ito ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit laeng. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam aya nga main. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga aramaten. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat da ita. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmakset amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamin saan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laeng. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaeng. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mang youth offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen ngam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alutlutok iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong karuba! Dahil tantay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya nga dandanin na uram ti balay tayo gapoy ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak
Nakaw. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya ngay nanang. Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuteng ako. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kit dia. Tawre kas jeti nararamid yo kadagiti kaaruba tayaw. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay suda ket ngarod ti asidag diti balay. Giovanna nako. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal yaw. Nada makita yo, tuladen yaw. Wahan sana anak ko. Agmula ak laengen itinateng. Tasig sigurado pa. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka muna tata. Mabitla ang araw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo na. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mon panunutan na dyan, Lilay. Di mo mo't imbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay, di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuti nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitag ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana. Lakwan da kamin to iti mulam anatang. Wan ngumjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy, Baldo! Hindi ka pala nakaimuk-mukat. Nga madda ka manditan. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita, bakit? Kita man, naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Makapasurun kamot, Baldo! Nay! Sara! Bigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa dapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, ag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay,
Ay, mabusbusurak nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso mismo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit na manok mo. Nagita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta nga na Mala, umay ka nga raw, tayong ka mangalay jay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita ka ni Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si Daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kasla kurang ti manok ko. Ay, bakay! Nakitam ka rin ti may sa taragan ko ang manok. Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. Adna mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen friend, no kaya na. Ngam, mga no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, owen friend, padasag tong. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damot na may busag. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Andi Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Owan, ngam di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Ta di mula mo Siya na maarami ti asawak na ita, nana. Oh, amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, Baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay latbalak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pay.
Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kaslaad damang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumanga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, adda konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito lugar tayo. Kay no adda agsulisay siya tinumero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok, ije balay na. Ala, nagadukit din ngayon bagpagana. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na nakarla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasauak ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na itabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala, aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigbigat bakbakwar ka. Maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo, akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kasta nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Unar dangkal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem iti aginaw. Iso atin asayaat. Aramidam, itid mo amin akidawan ni bakit mau. Apay nga yangkal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan lumaalisan. Anya? Apay,
Kaya't mao ang maalisan diya asawa. Eh, saan uncle? Laman-langan. Oray nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan ken patpatgek unay a manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wan abaraw. Sa nabalay, ta ikan kan rumanan iti adaw atarak nem amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Yan. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiyak aprusak kami nigat. Sapay na ito'y tikapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sa balya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka ng iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daon ta dayta? Inton bigatin bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit. Parce kaon si ingungutak atarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko si Daon. Ha? Agpaiso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgek ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidain. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid iribridop ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo tinakaslamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir ngasan iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo atong gari ang manok? Tabakan umangag na kayo manon ti among yaw. Di ka ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla.
Agtatakaw ka. Ay, kuha nga men. Kastoy nay. Isuan naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko man yung bagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawan nyo mo't nagiti tarakan ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akarro ba? Isumot gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Taing kasi kasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Isom ti parche kapag tanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Uwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kay lat nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Katagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa.